muhkilay kra nahki palibang usma dawan gat latuan kadawan gat kopya pin kala kadawan gat blisin kamana ni kumimani wampla bilara family kam tilara dohpiam na ni tilara sin kabya muhkilay kra nahki pain kira sayo na ni dawan latuan kalaka wan watla bilara wan family ka tilara tem naiwa wampla bilara kau tibil kamra plun barasa family kam tilara siknis lakana ni apo latuan kir kamuplika na ni kau lama mrabrisma kau blaki alki taya sapi kiawali ay kukililia ta kaya sipsma luhpiam marit kam kra mami kam papi kam raya blisma bahasut ka ba Jesus Christ yawan relatuan ba tanka nani atiasa naiwa pasa pain kira wan win ka puhubisa yawan ni wandarawali sa Jesus latuan ka ba wan nakra ni kay kisa yawan ni wan sins ka wan kupyais karasa kan nahki praise kayo na niupla saura dawan mawan kara ang dawan panayawan ra nahki praise ka katlaton wan kay kiwa yawan na ni saura kira wan muhini wan lakri kananwal ay mamanis lakat apia saura na ni daw kisa wan uplika mapara wan la mariwi uplika na ni wal laton lakaray mamanis siura sun saban lakar tarbay wan lakar wan muhini na ni wal sinsat tarbay wan lakara chochibilara Christian dakni kanani ba lakat iwaya nat kanani ba uya brides natin piwara sa kuna Jesus latuan kamita naki wan kantem wan watla bilara lilia laka kau baras yaw na ni kasak mihtape yaw na ni kaupain mihtape yaw na ni uba lakat mihtape sa kuna dawan latuan wan kay kisa yaw na ni buiti na iluhpes pain kira sa gatlo biya kaya ba naiwa travel path na ni tilara sa kuna Jesus latuan kami tanaywa rayas ma manyang rayas wan papaskra ay luhpya kumiwa man blikan nahatas bara palpruan man yang saur kidukiara bara laton laka kumwitin yawan rabriba si kubatara dirawala wal si prakras bahalatuan kalaka ba lalapihin ni lalapaw ni wal sinapya Jesus Kristali amita Bami tanaywa wan watla bilar wan family ka tilara kay kram na ki praise ka kat Jesus laton ka bara naiwa mamalupya brisma papalupya brisma luhpalupya mayam lupya kumbrisma ay ko ki aslay wa makilay ka laton lakari wa tem ka balance makilay ka sa kaya unsa banduk yan ni ba blahawan ka business ka na ni ba wira kum saitra sa kay sayo na ni Jesus rat pli kaya wan kopya ais kawal utla bilara takri kaya utla bilara pas aslalaka kupya kumilaka lupa na niya ay si kay kaya trabil na ni bara piwara unsa ban pli kaya pia makilay ka one time ka na let takiyaw sa tut ni takan sa one time ka na naiwa wait na may rin ba Jesus ra pli kras ka apastel palbi labisa piwa brisma na pay news kan yuwa na ni na saura para juan na ni saura rating betam yuan na Jesus plika wi betam wan juwa baletta kan kaysa bara nawa siya wan juwa pain ranara kaysa Jesus plika juwa saura bal betem yawan na ni Jesus wal asla kaya anya Jesus wala sila na ni maapar diara ko misin pura luan ka apos man trabil kam man pat kam sikinis kam maninan kam upla kay kras man kopya mo takat brisma talbes wampla bigla rasim upla nuwa